Ngay, makadikan eh. Makadikan kita kadikan, dila kita maya. Kaya bago. So, tigang kita na dito na awan. Nagiyan nato ng Santa Fe, alang-alang. Ini, tigang tinharo. Adi, Barugo, San Miguel. Oh, good morning. Today is January 29. Uy, adi kita yung San Miguel. Iton pa di. Iton ngaran ha. Padre Romeo. Man, adi mga linggana. Ito man tao. Pero pakita talat simbahan. Man, mo si tiro simbahan didigyap ano. So, giniinayad din na ito na merkado publiko. Terminal. Oo, adi ha. Municipality of San Miguel. Ibatarisa. Ito tao daw ani kita. Shoutout kita kan Mayor Norman Sabdao, no? Didiha may San Miguel amoton era baga minayuyo nga mayor. Nangaro naghihapon kita inabiso didihit era San Miguel Police Station. Police Captain Joselito Mislos iton era Chief of Police. Kaminin iton era San Miguel Fire Station ano? Iton era Fire Marshal. Senior Fire Officer 4 Oscar Macguarda Jr. Hotline dididapit may San Miguel panumdum 0905-129-5084. Oo, no? So, tigang kita na dito na awan. Nagiyan nato ng Santa Fe, alang-alang. Ini, tigang tinharo. Adi, Barugo, San Miguel. Sumapa ka di kita na Barugo, mga sangkay, ha? Oo. Wala, upudlanay ka mo. Abutong kirening ka kilometro nga di. Wala ka ba, no? There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sun K's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Cakes on you, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. San Miguel tapos. Sige. Thank you. So San Miguel anay. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every we're lending hand, together we help this land. Sankey's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Ano kanda na ni Dilia's Farm? Kanda man na Dilia Cornejo Binsiodat dida. Rico ngayon man na Dilia. May the farm. Sun Cakes on you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, in love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonyo. Excuse me. Mapakyahan iton kuan munisipyo. Ada dida iton fire ada gap. Ara it fire. Ada gap. Ito man nga may da kuan. Yung tao. Sige. Thank you. Sana all. Dito na ilusan to na Sankey Tonyo, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Cakes on you light the way with stories of love every day. Anong simbahan?
Simbahan. Ito po. Dapit. Ito na po ito. Das ligid. Dapit. Ada na po. Dire-diretso na po ito. Makikita. O isa tayo. Ay. Magbugto ka mo. Magbugto ka mo. Opo. Follow ka mo ha. Oh, dapat na. O di ba yung shoutout to? Ay. Pag-usap ka mo. Okay, thank you. Magsangkay na kita ha. Sige. Antonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Uy, adi kita yung San Miguel de la Romamay ah. Uy, St. Michael Arcangel ah. Amada din dito ng ira ko. Ato San Gabriel, San Rafael. Aw, ininhira nga mga anghel. Amo yung the messenger ano, San Gabriel, the healer, San Rafael, the protector, St. Michael. Maramda kita no. Okay. Amo to tatong mga guiders. O, adi kita yun San Miguel ha. Uy, sa libang ko. Iton pa didi. Iton ngaran ha. Father Ray. Oh, Father Ray. Dear Father Ray. Father Romeo. Oo, Romeo. Ano ba itong tunyo? Kulang kitang research. Kaya ano natin ipapakyan. Turgip di rin nakakuha ng ira. Kuha may dadi trabahan. Tingin pakyan hanta. Inyong babae. Oo, di ka piyamaraman na pilido. So libang ko ano daw mga shoutout kita. Oo, kaya ano man din mga ko ano. Oo, man din mga man San Miguel. Oo, mga lingganay. No? Logo doon. O di kita makakakuha ng titira. Again, nag-connect kita ko naman tao. Di man nakikabay. Pero pakita talaga simbahan. Marita man ginlalabtan. Ato man lang pagbisita. Lugmaw pa kita ko rito. Man, oh. Mau si tira simbahan didigyap ano. O mga anghelitaan hidin it ira mga sinisiring patrono-patrona. Wari pa kita mag-picture, ma-picture anay kita. Ha? Ma-picture anay kita. Katapos, mabalik kita kay tigad to. Anak ko na ho na ito nga. Anak ko na ho naman itong budoy nga inin naunaan yung barugo. San Miguel anay budoy, ha? Oo, San Miguel anay. Katapos it San Miguel, katapos it San Miguel amo na barugo. At barugo, makadto kita gihap. Baka kayo mga red lips. Mga red lips. Yes. Oh, mga red lips ka no. Oh, ha? Oh, man, amoy din hiton ko ani simbahan no. Man pasok tanin mga video. Oh. But good kita no nga may danaton kuan power kay nagkakakuan hiraha aton kakadao pa no. Yun mga hello. Damot kayaman din oh. Sabot kita nga may power. Ay, magsarang kayo na kita ha. Ayaw ka mo pagpalo, i-block ta ka mo. Sige. Inay. Sticker la. Wala ko ang kainin. Para lego. Sticker la. Oo. Palo ka mo ha. Mapalo ha. Paya, okay. Okay. Mapalo ha. Oy, shoutout kita heyo. Mga estudyante ya. Oo, shoutout kita heyo. Imana wan ngaran? Inupat padi din eh. Father Romeo. Ha? Romeo mo dira apelyido. Oh, di ka nakakonta apelyido. Sige, thank you ha. Oo. Oo, saan kay nakapalo na kini? Oh, nakapalo ka na? Oo, saan kay itakon nga ran kuan. Ulysses. Ulysses? Oo, kuan kaya pa ko
Blablag ka kihap. Nag-try lang ako. Oh, sige lang. Amo lang ko ang tikang lang. Ako ginkukon nga kapisot. Ah, kapisot. Pero takon nga ran Ulysses. Ah, Ulysses. Oy, shoutout kita kan Ulysses ha, mga kapisot. Oh, shoutout kan Sangkay, mo pengaga, sa kay nakita gap kami. Ada ka Miguel. Thank you ha. Oh, sige, hinay. Hinupad to, an padi din mara ka padi, Padi Romeo. Oo. Ano apelyido? Nangulimot ako ito ya, kay taga Barugo ito ya. Ah, taga Barugo. Oh, ada siya dito. Barugo hinot padi dito. Iya, bugtog ya pada. Ay, bugtog ya. Mga padet yun. Oh, social ano. Sige. Mga kapisot, follow kang kapisot. Oh, okay. Hi, baby girl. Mga baby girl, mga baby boy. Ato mga baby girl. Charot to. Ato. Oy, shoutout tayo. Oy, thank you. Oy, shoutout ngayon kita. Ana hinuton natong kanina gin siya shoutout. Oy, shoutout kita ha. Kan Edwin Augusto Flores. Taga kuanin niya ko no, taga San Miguel. Nakasawahin taga December. Oh. Ate Ryan Abinyan Laguna. Nakakatamayin nila kay ginti tinawaan ako. Hoy, okay na. Hoy, thank you ha. O, basan kay kita ha. Oh. Palo. Oh. Damo na tatsangkay budoy. Nagkakalat na kita. Oh, ha, Father Barcelo. Oh, Romeo Barcelo. Oh, ha. Sumalibot kita, matisugod kita ngadtuan na iton kuan. Iton era munisipyo. Oo, ha. So, Sabdaw. Norman Sabdaw iton era mayor. Okay. Sige. Oh, so tigan kita dito ano, may simbahan. Ha, pagkaya na matisugad kita lot iton era nga di may munisipyo. Kanina baga nahisipatan agad naton. Good man ano kay baga adira. Ano nira mga senior high. Amoy nito na ano pa niya nga eskwelahan? San Miguel National High School. Oy, shout out ta iyo. Mga baby girl, baby boy. Hi. Oh, hinayot. Matag ako mausa lang nga sticker. Kamo na lang kuan na lang pagpinit-pinitan na lang iyo. Oh, ikaw na lang ha. Okay. Oh, ayun ngaran. Hi, Kristen. May dako na sang kay din hida mo na hira. Hello, shout out. Igpalo ako kay Blablak tay ikaw. Bye. Oy, shout out tayo. Dong mga sangkay mga atabs man luton nililod. So makadi kita tira police station ano. Uy, ano daw makaglibot kita nga eh. Pwede ka daw makaglibot kita din eh. O nagtukas kita ta aton ibo nga helmet. Oy, shout out niya naton na sponsor. Oy, may dadidikuan na sa may dadidi makakagtaos-taos gada kita. O adong pagyana kita. Mano, hinupad ton mayor Romeo Norman Sabdaw. Oh, Mayor Sabdaw. Ika pera niya na term. Mayan ano? Aulas na. Oh, si shout out kita mano, taton traffic enforcer di San Miguel. Baka nagtitikag ko pula. Madamot o dito asawa, anak. Oh, kulang na kita ni sticker. Di pwede sumugad. Tapos malibot ngadto. Diri. Oh, di. Wari. Pero kung sumugad ngadto, waray aragyan ngadto. Oh, merkado. Oh, di. Oh, pwede di umagi. Oh, sige. Thank you ha. Mga di kita ani merkado. Oo. Nga di ani kita merkado para tatong pagagin yan, patong pagkuan. Diretso na. Oo, malaman din. Uy, sulibang ko gihapon ha. Himana Esther Minjula. Ha? Himana Esther kung taga din ni ko Himana Esther. Mga Minjula. Mga taga San Miguel. Saan patron din ni? Merkado. Awa mo din merkado. Amo na din merkado ano? Awa.
Gaano ka haluwag nga di ba pa? O di. Oh. Oh, ati hindi yan o tiya. Oh, di ka marong. Mana? Mapakyan lang idida no dida. Idida. Market. Oh, pwede na makasulod diri pa. Pwede man. Oh, merkado na dida. Dili pa po. Oh, diri pa, ore pa mga babaligya. Correct pa. Ah, so ani pala ni dinhi. Ah, oo. So giniinayad niya na ito na merkado publiko itong San Miguel. O gano'n nakadulito yung mga kuwang. Uy, shoutout kita, mana. Ano ngaran? Milinda po. Mana Melinda. Nangingilala ka't mga taga, it mga Minjula din eh. Opo. Ira Mana Esther, nakilala ka? Esta Mindula. Oo, di. Opo. Ah, oo, sige daw. Ruging lang po kami. Ano lang din na, dadamo po na. O magburog to, sige daw, mapakiana kita. Hindi ka dito, Didi. Siyempre na rin tatilmit kay Ibo. Oh, marubig ko na kita lang, Adi. Ay, nakang chinila. Saan tabo din, he? Sabado po. Patron. Hi, September. Ay, baiha pa. Hay, tiyo balayan din, he. Opo. Ah, bibilin ko na lang yung patron. Oo, sabay ganun, ano? Mapasyada lang kita nga, di. Mga Minjula ko na din, eh. Ay, oo. Ba, inanit at ancestor. Alakit ancestor. Uy, Mana Esther Minjula, hiser, mga retired itong hirang teacher, no? Tanawan. Yung bangus, man. Mga presko. Ha? Oo, tikadi ko na dito, balot kita pag... Amo din itira, gininay itira kuan, itira... Sabado good man itabo din niya, no? Oh, dito. Hala daw, katulad kita. Para man lining. Lawag, pinagpakatatara ka, ano? Oh, din, ko timbangan ng bayan. Awa mo din itong kuan, merkado. Giniinayad, ano? Giniinayad pa. No? Si Mano, Pingaga. Oo. Pingaga. Tagatanawan ako. Oo. Simple tabi po eh. Banod to. Aton hindi baga propasyada. Oy, Mana Esther. Di ako maron kay Himam Esther Minjula, grade 3 to namon teacher. Adi na. Pingagay. Opay man, sugad gyapon. Tagatanawan ako. Baga nagkukuan mano. Ano ka? Nagbuburo balabag. Baga nagbuburo balabag. Amo na namon dinibugto. Sugad na kami hini. Marisiano. Himano, Mayor Norman Sabdaw. Ano man? Amo ton mayor ano? Oh. Amo na, sige. Kani Father Romeo Bali, ano? Sorry. Thank you, Mana, ha. Basta patron, mapakanya ko. Ay, true. Labi na at mga kuha bring home. Balik nga sa kumunto. Nagtitig ako ang taton niya na ano pa yun. Nagtitig halapad na ito na aton sinisaring na aura. Itong bangani nga magiging tayong kaso dito kaya no. Amo doon na bring ka man ito na itong Pingaga man nag-bring ka man yung positive pa ito no. Positive vibes ba? Positive violet positive nga. Bayaw. Bayaw sa mga positive. Kuha mo din yung tira kuha na. Sabdaw. Nga di kita tira terminal.
So may natira din yung terminal. Magtataos-taos ka lada din pero pwede kita dili kumuan. Yung terminal inira din o para tatong dirso na exit. So terminal man, no? Nakakakuha kita nga nakakagalibot-libot. May terminal dito kuan dito sa San Miguel. May kala Municipal Tourism. Tourism officer. Tourism Center. Municipality of San Miguel. MDR Kaluwag itira ka ng baga kuan hiton ka ng kuan San Miguel nga bagan urusa. Tulagod man ang simbahan. Kay usually baga urban nakikita ng sin to drugs. It's a sign. Oy, municipal auditor yan. Ito yung positive gada day. Dili sasabtan niyo kung yung dagat maupay. Municipality of San Miguel. Ikaw sa tira ko nagkitla pero man. Mayor Norman Sabdao. Norman Sabdao Pagpili ka ba? Niya nga. Mayor Sabdao. Man. Most ito yung ridikuan. Adi nga niton kuan. Dito ni Ibata Rizal. Naman ito, taho-doan ni kita. Taho-doan ni kita beli. So Municipality of San Miguel. Man. Ani masartan kita ng tutun ko anira police station. Parang. So nakaroon na kita mga abiso shout out kita kan Mayor Norman Sabdao didiha may San Miguel amoton era baga minayuyo nga mayor didiha San Miguel. Kataliwan nangaron naghihapon kita inabiso didihiton era San Miguel Police Station. Pinaagi ka na Police Captain Joselito Mailos o amotot iro didikuan Chief of Police Miss Los amoton didito nira San Miguel Police Station Police Captain Joselito Miss Los iton ira Chief of Police. Kataliwan siyempre dit mawawara magsarapid latira dilo diton San Miguel Fire Station taton man itaton gini-explicar ta nga aminin tatkuan baka nagurirayo na kita kung taloy. So aminin iton ira San Miguel Fire Station iton ira Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Oscar Macguarda Jr. So tigam niyo tiyo hotline hotline di dapit may San Miguel panumdum may dangani mga kargo digo may dangani mga panhinabo ayaw pag binidyohon kuha atim cellphone ngan ilista ini nga hotline 0905-129-5084 amot atong bubuhaton permi diri kay magbibidyo magla-live kati masigit kuligi adi may sunog mga taga fire dito nira nakapalo pahaim salit itin bubuhaton hotline save permi iton hotline nga amo dahil ito nila tawagi katapos amo na pagbidyo na. Okay, so tala matisukad lang kita nga ito yan nakakuan barugo. So amin yan atong baganahim yun nga adlaw di dapita San Miguel Leyte. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako magpapabiling laghihap nga iyo sangkay nga mayukbo tigan dito sa San Miguel Leyte. Ako sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Okay.